Dakle, ja ću sebe voljom prisiljavati da izgovaram to ime, da ga se što češće sjećam. Gospode, Isuse, Hriste, pomiluj me. Onda pauza od 15 minuta. Rasjelosti. Idem opet. Gospode, Isuse, Hriste, pomiluj me. Pa onda nekih 5 minuta pažnje. Pa opet isklizavanje ili isključenje u rasjelost. Ali ide proces. Ide navikavanje. To jest, vježbamo pažnju. Poslije nekog vremena, kad Gospod procijeni i blago izvoli trudbeniku pažljive molitve, u djelatnom smislu, pridodaje se blagodat Duha Svetoga, koja njegovom trudu dodaje energiju, blagodatnu energiju Duha Svetoga, koja ga sama vezuje za to ime. Jer Duh Sveti, on silazi u ime Hristovo. I projava njegovog dejstva u čovjeku je uvijek, znate, nošenje ka Hristu. Kad Duh Sveti djeluje u čovjeku, u njegovom umu, u njegovoj volji, u njegovom srcu, znate, sve je hristocentrično. Um drži Hrista, volja drži volju njegovu, srce ga ljubi. Uzmite bilo kog svetitelja. Hajde, sjetimo se svetog Ignjatija Bogonosca. Njemu su u fizičkom, pazite, u organu srca, kad su ga lavovi rastrgli i ostavili po Božjem promjeslu srca, legionari kad su ga rasjekli, jer su čuli od njega dok su ga vodili od Antiohije ka Rimu, da on stalno izgovara nešto, pitajući ga šta izgovara, on kaže, prizivam ime onoga koji je u mom srcu. On je izgovarao Isusovu molitvu. I stvarno, tamo su bili zlatnim slovima inicijali Hristo, ime.